आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथी बेबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर नगारांग ख्वाइदगी मसिंग यामना मियोइ चामा सुपना मरी नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि एक्टिव केस मसिंग पुन्ना चंगा मरफुदरास यौरे आसाम सरकार ना फमुंग लिसिंग अमा चामरी सुपना मंगा लेगदबा कोविड केयर सेंटर अहुम गुवाहाटी दा हांगदोखरे सरकार ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा मे अमसुंग जुन थागी ओइना मियोइ अमममदा चेंग किलोग्राम मंगा गी चांगदा लेमना पिरगनी अमसुंग लेबाक असिदा नौना मियोइ लाख अहुम लिसिंग कुंथानी थoi चात्रेट कुंथ्रा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे मसी थारगा अपुनबा केस मसिंग कोटी अमा लाख हुंफुनी थoi लिसिंग हुंफुहुमदoi चाटु मरफुदरा मंगा सुरे लेबाक असिदा कोविड-19 की लाइचेट अमु हन्ना संदोरकलिबा असिगी येंगलगा चेक्सिन बवाटपगी थवंगसिंग तोपिनाबा हाइजरी तंगाई फदबा चेक्सिन थवंगसिंग ngakna चटपगा लोइनाना चाइ निफुमंगा गी मथक्ता लेबा मियोइ खुदिंगमक सुंसोइ सोइदना वैक्सीन कापथोकपियु युमदगी हेक चटथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा गी मरकता फुट तरुक लापना लेबियु माइमिट अमदि खुचा तोइना हामदोक्तोना तरु तनाना थंबियु हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर नगारांग ख्वाइदगी मसिंग यामना मियोइ चामा सुपना मरी नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि एक्टिव केस मसिंग पुन्ना केस चंगा मरफुदरा यौरे राज्य की कोविड-19 कॉमन कंट्रोल रूमना ngarang numitang thokhiba cherol amada hai raija sida कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुंथ्रा चामा यांखै माथoi सुरे हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोइ लिसिंग अमा चात्रेट मफुदरा मापन टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोइ चामा सुमना मरी पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी हौजिक फावबदा राइजा सिगी ओइना टेस्ट तौखिबा अपुनबा सैंपल मसिंग लाख तरुक लिसिंग अमा चाटुक सुरे पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट ना ख्वाइदगी यामना मियोइ निफुमाथoi पॉजिटिव ओइखि इम्फाल ईस्ट कुंथ्रा चुराचांपुरदा तरामाथoi उकुलदगी मियोइ तरेट कक्सिंगदगी मियोइ अहुम कामजोंग सेनापति अमसुंग कांगपोपीदगी मियोइ अममम यावरी हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोइ कुनतरेट लेना असिना नाबदगी फगलखि मसी थारगा नाबा फगलखिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुमापन चामा मरफु सुरे नाबा फगलपगी सांग चादा मरफुदा तरुक दशमिक तरेता हंथरकले राज्य असिदा कोविड-19 की लाइचेट हेंगलकपदगी ओइरकलिबा फिबम असिगी खुदोंग चाब लौदना नोमदा तंगाई फदना संगद्रबा याद्रबा पोलमसिंगी ममल कारबारवालासिंगना हेना योंथनबा महिरोइ लुपसिंग एमसु अमसुंग एमएसएफ ना अकनबा वाफम फोंदोखरे लाइचेट असि थेंगनानबा होटनबदा अथिंगबा कया मायोकनदुना सुरगा चाबा मियोइसिंगददी अमुके हेना अवाबा कया मायोकनरी फिबम असिगी खुदोंग चाब लौदुना दुकानदारसिंगना पोचेगी ममल मखोइना योनिंगबा ममलदा योनबा यारोइ ओइरकलिबा फिबम असिगी येंगलगा एमएसएफ ना ngarang इम्फालगी मरु ओइबा मफम खरदा दुकानसिंगदा चंगदुना पोचेगी ममल हेना योनबरा हाइबदु चेक तौखरे मदुदा एसओपी ngakतना मास्क उप्तबा अमदि सोशल डिस्टेंसिंग तौदबा मवोंगदा पोट योनबा अमदि लैबा थेंगनरकी हाइरि मदुगी मथक्ता दुकान फमलिबसिंगना पोचेगी ममल थेतोक्तना लेरंबा कयासु थेंगनरकी हिरम असिगी मतांगदा महिरोइ लुप असिना लेंगाकी पुंगिंग सिंगसिलकली आसाम सरकार ना फमुंग लिसिंग अमा चामरी सुपना मंगा लेगदबा कोविड केयर सेंटर अहुम गुवाहाटी दा हांगदोखरे हक्सेल मंत्री हिमंत बिसा शर्मा हाइरिबा कोविड सेंटर सिंग असिदा तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंग अथुबा मतमदा पिरगनी मांग हाइ फमुंग चनी कुनमंगा लेबा सेंटर अमना कहि कुचिदा फमुंग चामरी लेबा सेंटर ना सरु सजाइदा अदुगा फमुंग चाटे यांखै लेबा टेम्पोरेरी हॉस्पिटल अमा यावना फमुंग चनी लेबा आईसीयू अमा खानापारादा हांगदोखरे आसाम दंगरांग फावदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ लिसिंग अनि चहुम मरफु मरी थेंगनरे दुगा तरानी थोइना लाइचेट असिदा सिखरे कामरुप मेट्रो जिल्लादा ख्वाइदगी वांगना मियोइ चनिपान मरफुमदोइ कोविड पॉजिटिव ओइखि मरक असिदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवालना राज्य असिदा हौजिक ओइरकलिबा फिबम असिगी येंगलगा कोविड प्रोटोकॉल सिंहिथिना ngakna चटननबा अपील तौरी हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोइ लिसिंग हुंफु हेना कोविड वैक्सीन टीका काखरे मेघालय सरकारना राज्य असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लैरिबा ललोन इतिकी कैथेल अमसुंग चाना थंगनबा योनबा दुकानसिंगदा पोटचैगी ममल अमसुंग स्टॉक कया यामना लैरिबगी हाइबदु इदुना थेटकदबनी हाइरि
East Khasi Hills Zilagi Deputy Commissioner Supply Nangarang Thokpa Cherol Amada Haidi Wafam Sing Asi Dukandar Singa Thasigi Kunteruptagi Hodaga Matang Thagi Ani Pawa Miam da Kangan Gadabani Marak Asida Megalay da Ngarang Nauna Mioisa Maniputaru COVID-19 positive wave Tangnare Masi Taraga Hoji active case Masing Lising Ama Sani Kuntrani Pan Shure Aduga Mioi Kuntrani Pana Naba Pakre Masi Taraga Naba Pakiba Apunba Masing Lising Taramari Sani Kuntrataruk Shure Thawal District Police Commando na Kuntrama Pansuba Assam Rifles ki Kangbu Amaga Punna Langtabal Kulgi Mapada Lambid Asat Awok Sing Sek Tawuda Aina Tinkrabala Lulu Unele ki Lieutenant Ama Pare Eko ki Thawal Paumina Police ki Pau Paladun Hai Paraba Mioi Adu Khongjong Police Station da Makata ba Tabak Lokanaba ki Damak Sinakre Pradhan Mantri Narendra Modi ki Thagi Oina Chandokpa radio program Man ki Baat Hayeng Ayuk Pung Taramatoi da Chandokani Thoram Asi Akasbani Imphal Nasu Kangla Amadi Sangai Channel Animakta Chandoktuna Tangani Pradhan Mantri Nawangang Bahek Loibaga Madugi Manipuri Wahantok Chandokani Hayeng Numidang Pung Nipal Dasu Amuhanna Chandokani Akasbani Surajapur LRS Dasu Chandokani Dialect Sing Oina Mar Paite Kabui Thado Mau Amasung Tangkul Loldana Matang Numita Chandokani Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal Dagini COVID-19 की second week की अवाब जैथें फंगलबा National Food Security Act की beneficiary कोटी मरफुरोमदा नरेंद्र मोदी न लुचिंगबा केंद्र की NDA सरकार ना मे अमसुंग जुन था की ओइना म्योई अमममदा किलोग्राम मंगा की सांगदा लेमना सेंग पीरगनी थौरांग असि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मखादा पाइखत कदबनी थौरांग असि की दमा केंद्र ना लुपा कोटी लिसिंग गुन तरो सादिंग तोगदौरी नफसा की तोंगान तोंगान बा कैटेगरी अनि अंत्यो Daya Anna Yosna AAY Amasung Priority Householders PHS Animakta Kodong Tab Asi Pigani Masi Beneficiary Singna Hanana Thaki Oina Pangliba Chiengi Sang Adugi Matakta Pigadabani Laibak Asida Hokiba Pung Kunmarida Mioi Lak Ahum Lising Kuntani Toy started Kuntra Nongna COVID-19 positive wave Tangnare Masi Targa Apunba case Masing Koti Ama Lak Humpuni Toy Lising Humpumdoi Satuk Morpudramanga Sure Haksel Mantralen Hai Matam Asida Mioi Lak Ama Lising Morpudra Hundoi Zani Humpudrama Pen Naba Paduna Discharge Toki Masi Taraga Hojik Pawuda Naba Pagalapa Apunba Masing Koti Ama Lak Kuntrataru Lising Ipuni Pan Jamaya Kima Pen Sure Naba Pagalapagi Sang Sada Marpumdoi Darsmik Mapan Anida Lady Hojik Lebak Asida COVID-19 gi active case Lak Kunmari Lising Kunipan Satuk Tarataruk Lady Hokiba Pung Kunmari da Laina Asina Naba Mioi Lising Ani Sani Humpumdoi Siki Masi Taraga Hojik Pawuda Laiset Asida gi Siki Bamigi Masing Lak Ama Lising Marputaruk Samapan Kun Sure Marak Asida Hojik Pawuda Lebak Asida Mioi Koti Tarahundoi Lak Yankimari Lising Humudani Pan Jamri Kunda COVID ki vaccine kakre Lebaki Konung Delhi da Hokiba Pung Kunmari da Mioi Lising Kunmari Sahum Kuntrama Toi Nongna COVID-19 positive Oiba Tengnare Delhi ki Haksel Vibhaki Nungtigi Phongba Health Bulletin Hai Hojik Pawuda Sahar Asigi Oina COVID-19 na Naba Apunba Masing Lak Mapan Lising Marfu Henkre Hokiba Pung Kunmari Asida Mioi Lising Kulhumdoi Sangha Humpuni Toi Naba Naba Pakiba Apunba Masing Lak Nipan Lising Humudramanga Henkre Hojik active case da Mioi Lising Hudani Toi Hena Lady Haidiba Matam Asida Mioi Sahum Nipuni Pan Sikre Masi Taraga Sikiba Apunba Masing Lising Tarahundoi Sangha Nipuma Toi Sukre Pradhanmantri Narendra Modi Hari Oxygen Puthokliba Kangbutsing Amasung Sarkar Thamoi Siangna Tengbang Pinaduna Thabak Tongminabagi Tangai Phadaba Lei Mang Hai Hojik Oirakliba Phibam Asi Yenglaga Athu Akai Oina Tangai Phadaba Oxygen Sing Walhandanaba Khonagadabani Loisilakpoda COVID-19 dagi ngak thongnaba face mask upa foot taruk lapnana leiba khotsa amadi mai mit tarutanana thamba haiba achamba thong ahum asi ngakna chapinaba amu hanan ingsingjari aroibada maruiba pau amo Manipur dangarang khwaidagi masing yamna yoisama chupna mari nongna COVID-19 positive oiki active case masing punna changa marfudara yaure
อาสามสรการพมุงลิสิงอามาสามีสุบนะงาเลกตบาโควิดแคร์เซ็นเตอร์หงกวาติดหังโตเครสรการนะ National Food Security Act กิมาคาดามีมาส่งจุนทากีโอยนะมีมัมดะ10 กิโลกรัมงากิจังดะเลียมนะปีเรกนีอามาส่งเลยบักอาชิดนองนะมีหลักลิสิงกุนทานิถอยซาเต็ดกุนทานองนะโควิด19 positive โอยเทงนะเรมาสิทารกะปุนบักเคสมาสิงโคตีอามาหลักปุนิตอยลิสิงปุมโดยสาตุมรฟุดรามงาสุเรเปาโลยเจเร